ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, бо умеди хушиҳои рӯзгори шумо ба нашри навбатии барномаи футболи осиё шурӯъ мекунем. Барномаи имрӯзаамонро ба бозиҳои ниҳоии ҷоми осиё байни футболбозони то 20 сола ки дар ҷумҳурии мардумии чин ба анҷом расид пешкаши шумо мегардонем. баъди ҷамъа шудани бозиҳои гурӯҳӣ, рақобатҳои чорякниҳоӣ он қадар пуршиддат гузаштанд ки барои муайян кардани ғолиб қисмҳои сеюм ва чорум ҳам кӯмак накарданд. аз ҳама пеш чемпиони соли 2023 осиё мунтахаби ӯзбекистон дар баробари Кореяи ҷанубӣ қарор гирифт. бо ҳам мебинем. инҷо шаҳри Шенҷен аст ва варзишгоҳи ёз футбол тренинг бейс ва дастаҳои мунтахаби Кореяи ҷанубӣ ва Ӯзбекистон маҳз дар ҳамин варзишгоҳ бозӣ карданд. барои дастаи Ӯзбекистон хеле хуб омад ва инҷо аллакай лаҳзаҳои аввали вохӯрӣ ҳастанд ва футболбозони дастаи мунтахаби Ӯзбекистон ҳуқуқ пайдо карданд ки зарбаи пеналти зананд. аммо Муҳаммадалӣ Уринбоев тӯбро тавре зад ки дарвозабони дастаи мунтахаби Кореяи ҷанубӣ Ҳонг Сёнг Мин ин тӯбро баргардонд. ҳоло тавре ки дидед инҷо ҳолатҳои дигар барои футболбозони дастаи мунтахаби Кореяи ҷанубӣ ва бисёр зарбаи олӣ инҷо аз ҷониби Баек Мингю мезананд ва инҷо ҳам Собиров дарвозабони дастаи мунтахаби Ӯзбекистон пеши роҳи ин зарбаро гирифт. аммо ҳисоб кушода шуд. ин лаҳзаҳо тавре мебинем Абдулғафур Ҳайдаров бо зарбаи сар ҳисобро боз кард ва 1-0 дастаи мунтахаби Ӯзбекистон ба сафи пеш баромад, аммо он дер давом накард. баъди 8 дақиқа Шин Минҳа тӯби аввалинро ба самар расонид ва ҳисобро баробар кард. мубориза он қадар шиддатнок буд ки ҳар як ҳуҷум метавонист бо гол ҷамъбаст шавад. футболбозони дастаи мунтахаби Кореяи ҷанубӣ ин лаҳзаҳо боз ҳам беҳтар бозӣ мекарданд ва ҳунарнамояшон хубтар буд. ҳарчанд зарбаҳо хеле зиёд буданд, вале дар қисми аввали вохӯрӣ ҳамин ду голе ки зада шуд дар хотирҳо монд ва баробари оғоз шудани қисми дуюми вохӯрӣ Шин Минҳа тӯби дуюми худро ба самар мерасонад. бибинед вазъияти стандартӣ аст ва ин бозингар бо як комёбӣ, бо як ҷасти ниҳоят зебо ҳисобро 2-1 мекунад. футболбозони дастаи Кореяи ҷанубӣ ба сафи пеш мебаранд ва боз як ҳуҷуми дигар дақиқаи 61 инҷо бубинед ин навбат дарвозабони дастаи мунтахаби Ӯзбекистон Собиров боз ба иштибоҳ роҳ дод ва ниҳоят ҳисоби 3-1 ва гумон буд ки акнун дастаи мунтахаби Ӯзбекистон таслим мешавад. вале футболбозони дастаи мунтахаби Ӯзбекистон баъди дақиқаи 90 ки ҳоло инҷо идома дорад ба комёбиҳои пайдарпай муваффақ шуданд ва инҷо ҳоло як зарбаи хуби бозингари дастаи мунтахаби Ӯзбекистон Орифбоев ва инҷо Муҳаммадалӣ Уринбоев бори дигар тавонист ки як тӯби дигар инҷо ба самар расонад, дар ҳоле ки инҷо дида будем ки ӯ натавониста буд тӯби пеналтиро ба самар расонад. пас аз он ин лаҳзаҳо намояндаи дастаи Сурхон Абдулғафур Ҳайдаров тӯби баробариро ба нишон расонид ва ҳисоб 3-3 шуд ва бозӣ боз идома ёфт. боз ҳуҷумҳои пайдарпай, қисмҳои иловагӣ идома доштанд. кадом даста метавонист дар ин бозӣ пирӯзӣ ба даст орад, ҳеҷ маълум набуд. дар ин лаҳзаҳо беиштибоҳ бозӣ карданд. натиҷаи 3-3 боқӣ монд. баъди ҷамъбасти қисми чоруми вохӯрӣ ва зарбаҳои пеналти ҳам шурӯъ гардиданд. инҷо дастаи мунтахаби Кореяи ҷанубӣ беҳтар буд, зеро агар дар ёд дошта бошед Кореяи ҷанубӣ бо Ӯзбекистон ҳанӯз соли 2023 дар радифи бозиҳои нимниҳоӣ вохӯрда буданд ва он ҷо дастаи мунтахаби Ӯзбекистон аз зарбаҳои пеналти бо ҳисоби 3-1 пирӯзӣ ба даст оварда буд. боз як вохӯриҳои чорякниҳоӣ аст ва инҷо дарвозабони дастаи мунтахаби Кореяи ҷанубӣ бисёр олӣ бозӣ мекард. Ҳонг Сён Мин аммо Собиров бошад тӯбро дошта натавонист ва бо ҳисоби 3-1 Кореяи ҷанубӣ ба пирӯзӣ ноил шуд. бозии дуввуме ки боз як дастаи мунтахаби Осиёи марказиро аз бозиҳои нимниҳоӣ дарканор кард, ин рақобати мунтахаби ҷавони Эрон бо Ҷопон буд. эрониҳо дар дақиқаи 5 вохӯрӣ ҳисобро боз карданд ва гумон намуданд ки ҷопонро мувоҷиҳаи шикаст мекунанд, аммо дар дақиқаи 30 ҳисоб баробар шуд. инҷо ҳам мубориза дар қисмҳои иловагӣ тӯл кашид. боз зарбаҳои пеналтии баъди бозӣ барои ғолибро муайян кардан таъин гардиданд ва боз як нокомии дигари дастаи мунтахаби Осиёи марказӣ ба омори ин бозиҳо навишта шуд. дастаҳои мунтахаби Эрон ва Ҷопон ҳам дар майдони Шенҷен ёз футбол тренинг бейз бозиашонро баргузор карданд. дар мадори бозиҳое ки дар ҷумҳурии Осиё мегузарад ва вохӯрии дӯстона аст,
این دسته ها با هم یگان وخوری انجام نمودن و اینجا در حالی که ما این بازی رو تماشا میکنیم فوتبال بازی دسته منتخب ایران بهتر بودن و اینجا در دقیقه پنجم طوری ببینیم غندیپور با یک مهارت عالی با یک ضربه خیلی نهایت خوبش رضا غندیپور از دسته ملاون محافظتگران رو در حیرت گذاشت و با این ضربه سختش که اصلا توپ در نزد پای او پیشتر هم بود حساب را باز کرد. هجومی فوتبال بازی دسته منتخب ژاپن بعد این حالت بعد این گل خیلی پرشدت شد. هجوم‌های پای در پای آنها میتوانست با گل انجام یابد اما محافظتگران بسیار عالی بازی کردند. دروازه‌بان دسته منتخب ایران شکوری هم اینجا مهارت عالی نشان داد و فوتبال‌بازی دسته ژاپن بعد همین هجوم نهایت دور و درازی که برایش زحمت بسیار کشیدند حساب را کشودند و این یک گل نهایت آسان به طور دروازه دسته منتخب ایران وارد شد و اینجا در این برابر بازیگر حساب را کشود که آگور است و امید که پرتافت خوبی در این برابر به او انجام داد. قسم دومی وخوری هجوم‌های پای در پای باز فوتبال‌بازی دسته منتخب ژاپن و این نوبت باز دروازه‌بان دسته منتخب ایران شکوری بسیار مهرانه بازی کرد. نمیگذاشت که آنها توپ را به ثمر رسانند. در حقیقت ارشا شکوری این بازیگری که در حقیقت 17 همگی در رسوی منتخب 17 ساله هم بازی میکرد حالا 18 ساله است مهارت فوق‌العاده زیبایی هم نشان داد و دسته منتخب ایران رو از ضربه‌های فوتبال‌بازی دسته منتخب ژاپن گویم در دروازه‌شان رو نگاه کنید. حالا ببینید باز یک هجوم دیگر باز یک بار دیگر باز ارشه خوب بازی میکند. اینجا فوتبال‌بازی دسته منتخب ژاپن به همتا هستند. محافظتگران به صف پیش می‌آمدند. امید که رو شما دیدید که حالا اینجا این ضربه زد و این بازیگر خیلی قابلیت خوب هم داشت. حالا 100 تا یک پرتاب دیگر به میدان نزد دروازه اینجا ضربه بسیار هم خوب زده میشود. بازیگران نوی که به این بازی اومده بودند اینجا هم برای ضربه زنی همه فرصت ها رو استفاده بردند. تکاوکا بود و باز هجوم فوتبال‌بازی دسته منتخب ژاپن تا به انجام ادامه یافت اما ژاپنی‌ها فرصت نداشتند که توپ را به ثمر رسانند زیرا خط دفاعی دسته منتخب ایران بسیار خوب بازی کرد. در نتیجه وقت‌های قسمی سوم و چهارم به پایان رسید. خب بله ضربه‌های پنالتی است و طوری می‌بینیم اینجا فوتبال‌بازی دسته منتخب ایران هم یک ضربه خوبی از جانب شکوری رو دیدیم دروازه‌بان گل زد اما بعداً فوتبال‌بازی دسته ایران نتوانستند که دروازه‌بان دسته منتخب ژاپن رو ناکایاما رو با مغلوبیت دچار کنند. ضربه‌هایشان خطا بود و در آخرین لحظه‌ها ایشیهارا گل آخرین رو زد و فوتبال‌بازی دسته منتخب ژاپن با حساب 4-3 پیروزی به دست آوردند. وخوری سوم 4-1 نهایی هم خیلی زیبا و دیدنی بود. منتخب افسریا که تا حال یگان مرتبه عنوان چمپیونی را در آسیا به دست نآورده است در مقابل عراق از تمام شرایط‌ها استفاده برده ملک‌های مهارت عالی نشان داد و در دقیقه‌های پایانی بازی گل غالبیت را به هدف رسانید و به بازی‌های نیم نهایی راحت هم گرفت. دسته‌های منتخب افسرالیا و عراق همگی یک بازی دوستانه داشتند که اون با پیروزی دسته منتخب افسرالیا 1-0 جنبست شده بود. این باشد بازی رسمی که در جام آسیا در ردیف بازی‌های 4-1 نهایی به وجود آمد. عراقی‌ها در اول با فشار بسیار سختی دسته افسرالیا روبرو شدند ولی توانستند از این فشار بیرون آیند و توانستند یک بازی زیبایی هم نشان دهند. در این حالی که توپ را بوده می شود فوتبال‌بازان دسته منتخب عراق بسیار هم بازی جالب نشان میدهند و از دور ضربه تابناکی خیلی خوبی ایدن اموری و این توپ وارد توی دروازه می‌گردد. ببینید چه ضربه زیبایی از جانب جوان 20 ساله. اما در دقیقه 22 یوانوویچ گل خود را زد و حساب را برابر کرد. این ضربه هم به همتا است و ببینید دروازه‌بان دسته منتخب عراق اینجا ویسام علی این توپ رو ندید. بازی بسیار هم جالبیتش بلند بود. فوتبال‌بازان دسته منتخب عراق باز یک هجوم دیگر تشکیل کردند. این در حالی است که حالا مصطفی قابید ببینید بسیار مهرانه از دروازه‌بان هم گذشت از محافظتگر هم مصطفی قابیل گل دوم را زد
маҳмудро бо дарвозабон ва хати дифои даста рӯбаро баровард. ҳисоб 2-1 ба нафи ироқиҳо аст, вале дастаи австралия ки дар ҳақиқат маҳораташ арзандаи таърифу тавсиф аст, бозии хеле зебо гузаронид ва бубинед ин зарбаи ниҳоят сахтро аз ҷониби бадолате ки дар ин бозиҳо хеле ҳам бозии зебо нишон дод. ҳоло боз баъди анҷоми қисми аввал футболбозони дастаи австралия бисёр ҳам ҳуҷумҳои худро бештар карданд, бисёр ҳам зебо бозӣ карданд, ҳарчанд Висам Алӣ дарвозабони дастаи мунтахаби ироқ дар бисёр фурсатҳо дарвозаашро дар амн нигоҳ дошт. ҳоло боз як ҳуҷуми дигари футболбозони дастаи австралия ва боз як тӯби тобноку ниҳоят зебо аз ҷониби Кикиянис дар дақиқаи 62 ҳисобро баробар мекунад. 2-2 аст ва бадолате бубинед чӣ гуна зарбаи нави хубе анҷом дода буд ва боз як ҳуҷуми дигар дар дақиқаи 74 аст. боз бозигарони дастаи мунтахаби австралия аз дур зарба мезананд. бадолате худаш ин тӯбро вориди тӯри дарвоза мекунад ва ҳисоби 3-2 дар ин вохӯрӣ аллакай дастаи мунтахаби австралияро ба сафи пеш баровард. ҳарчанд кӯшиш буд аз ҷониби ироқиҳо, аммо ба он комёб нашуданд ки ҳисоб баробар шавад. аммо бозиашон бисёр хуб ҳам буд ки инҷо мо шумо мебинем ин зарбаи Аҳмад аз масофаи дур аст. дарвозабони дастаи мунтахаби австралия ҳол ҳам имсол дар ин бозиҳо бе ҳамто бозӣ кард ва бозӣ бо пирӯзии дастаи мунтахаби австралия бо ҳисоби 3-2 анҷом ёфт. мизбони бозиҳои ҷоми Осиё байни ҷавони 20сола чиниҳо дар баробари дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ қарор гирифтанд. аз ҳама бозии камгол маҳз ҳамин вохӯрӣ дар радифи бозиҳои 4-1 ниҳоӣ буд. ҷавони Арабистони Саудӣ бо натиҷа 1-0 пирӯзӣ ба даст оварда роҳи худро ба бозиҳои нимниҳоӣ ҳамвор карданд. ҳарчанд ин бозиҳо дар чин гузаштанд, аммо мухлисони чиноӣ ба ин бозиҳо кам омаданд ва дар вохӯрии 4-1 ниҳоӣ 6058 тамошобин дар ин майдон ҳузур дошт ва футболбозони дастаи мунтахаби чин дар қисми аввал бозии хеле зебо нишон доданд. аслан ин дастаҳо 5 вохӯрӣ анҷом доданд ки 3 то бозӣ ба нафи Арабистони Саудӣ дар ин синни сол ва чанде пештар дар охири соли 2024 ҳам як бозии таҷрибавӣ байни ҳам гузарониданд ки он ҳам бо ғалабаи дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ ҷамъбаст шуд. ҳоло бубинед инҷо ҳолати бисёр зебо барои футболбозони дастаи чин буд, аммо ба манфиат онро ҳал накарданд. пеш аз ҳама Мао Веҷе дар мадори ин бозиҳо бисёр ҳам дурахшид. футболбозони дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ ҳам бисёр ҳам кӯшишҳои зиёд карданд ки дар ин бохӯрӣ пирӯзӣ ба даст оранд, аммо муваффақ нашуданд. дар нимаи дуюм, ҳоло ин нимаи дуюми бозӣ аст, ҳоло имконияти хеле хубро аз даст Арабистони Саудӣ дод, вале дар дақиқаи 59 як зарбаи пеналти ҳам таъин шуд. Лю Ҷенгюй онро ба самар нарасонид ва футболбозони дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ аз ин рӯбаланд шуданд ва ҳуҷумашон дар дақиқаи 95 ки ҳоло мо шумо мебинем, ин гузариши ниҳоят зебо буд ва бисёр ҳам олӣ аз ҷониби Умар Ал-Юҳейбӣ ва ӯ тавонист ҳисобро боз кунад ва ҳамин тариқ футболбозони дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ ба ғалаба бо ҳисоби 1-0 ноил шуданд. дар бозии нахустини нимниҳоии Арабистони Саудӣ бо Кореяи Ҷанубӣ вориди рақобат шуд. гумон буд ки Корея ба комёбӣ муваффақ мешавад, аммо дар майдон қувваҳо баробар буданд ва бозигарони ҳарду даста аз охирин қувваи дармон истифода бурда дар 4 қисм натиҷаи 0-0-ро бар ҷой гузоштанд. боз тақдири ғолибро муайян кардан ба зарбаҳои пеналтии баъди бозӣ расид. дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ баъди пирӯзиаш бо ҳисоби 1-0 ба меҳмонии дастаи Кореяи Ҷанубӣ омад ва инҷо дастаи мунтахаби Кореяи Ҷанубӣ бисёр бозии зебо нишон дод. ҳуҷумҳои пайдарпайи футболбозони ин даста хатарнок буданд, аммо наздик ба гол набуданд. яке аз ин ҳуҷумҳое ки ҳоло мо шумо мебинем, ин гузариши футболбозони ин даста аст. бибинед бисёр олӣ, вале зарбае ки инҷо аз ҷониби Баек Мингюй зада мешавад, хеле баланд ба болои дарвоза ба беруни майдон меравад. зарбаи кунҷии хатарнок, аз ҳама хатарноктаринаш ҳамин буд ки ҳоло қариб бо гол анҷом ёфта буд, аммо зарбае ки инҷо Ким Ҳо Ҷин мезанад аз болои дарвоза ба беруни майдон рафт.
باز یک حالت دیگر، باز یک فشار عالی برای گلزنی و اینجا باز اشتباه از جانب پارک سیونگ سو است. نهایت بازی پرشدت این دسته ها تا به آن درجه رسید که فوتبالبازان دسته منتخب کره جنوبی 13 ضربه به سوی دروازه دسته منتخب عربستان سعودی زدند. عرب ها باشند 5 مرتبه 4 ضربه فوتبالبازان دسته کره جنوبی به چارچوب دروازه راست آمد. یک تا از عرب ها ولی حساب شده نشد. 10 ضربه کنجی اجرا کردند فوتبالبازان دسته کره جنوبی، 2 تا عرب ها و این با 121 دقیقه امکان داد که یک مرتبه تو وارد توری دروازه گردد و ضربه پنالتی بعد بازی از دروازه‌بان ها بسیار هم وابستگی داشت. حالا اینجا در حالی که ما این بازی رو میبینیم ضربه های حالا کیم ها جین در نزد توپ است، ضربه میزند گل و همین طریق یک ضربه از پس ضربه دیگر با آن می‌آورند که یکی از دست‌ها باید پیروز شود و دسته منتخب عربستان سعودی در ضربه‌زنی به همتا بود. حالا ببینید حساب چگونه است و اینجا در این مداری که ما شما می‌بینیم باز یک توپ دیگر وارد توی دروازه می‌شود که سیاجین. حالا حسابی 2-2 است. ضربه آخرین المهدوی است و این گل و دسته منتخب عربستان سعودی با بازی‌های من بعد می‌رود در برابر یک دسته قدرتمند به کامیابی موفق شد. منتخب جوان افسل بعد 4 غلبه پای در پای و بی باخت در رفت مسابقه در واخوری نیم نهایی با دسته منتخب ژاپن قوا آزمودند. افسلیگی‌ها در این سن و سال از دیگران تفاوت داشتند. برحال احساس می‌شد که آنها عنوان چمپیونی را امسال به دست می‌آورند. باز این دسته یک قدم استوار به سوی جام گذاشت و منتخب ژاپن را با فشار نهایت سخت شکست داد. بله، دسته‌های افسل و ژاپن دسته‌هایی هستند که یکدیگر را خوب می‌دونند و در ردیف بازی‌های جام جهان 3 مرتبه با هم قوا آزمودند و این هنوز از سال 1997 که اونجا افسل از ژاپن 1-0 مغلوب شد و بعداً ژاپن از افسل سال 2001 شکست کرد 2-0 و یک بازیشان در سال 2005 1-1 جنبست شد و حالا چمپیونات آسیا یا خود جام آسیا است. 2025 باز افسل با ژاپن بازی میکنند. این نوبت جام آسیا و طور میبینیم فوتبالبازان دسته منتخب افسل در این بازی برتری نهایت زیادی داشتن. حالا اینجا ضربه‌های نهایت خوبی توره رو میبینیم بسیار عالی. قسم دویمی وخوری هم شروع می شود و بعدا فوتبالبازان دسته منتخب افسل با شدن حساب دست یافتند. حالا توره بسیار عالی بازی کرد و توانست که اینجا موسی توره بازیگری رانرز حساب رو باز کند. فوتبالبازان دسته منتخب ژاپن میتوانستند حساب رو برابر کنند اما ضربه هایشان بسیار بیشتر خطا بود. در نتیجه ضربه های دسته منتخب ژاپن نسبت به افسل بیشتر بود. در این بازی 12-6 است ولی فوتبالبازان دسته منتخب افسل باز توسط یکی از حملهگران نو به میدان آمده‌اش جیلان پیرمن به زدن گل موفق شدند. حالا ببینید از مسافه دور چگونه ضربه عالی و دروازه‌بان هم اینجا اشتباه کرد و فوتبالبازان دسته منتخب افسل به پیروزی نائل شدند. اینجا دروازه‌بان ژاپنی ها گوتو این نوبت در دروازه بود و در مقابل این دو ضربه که به گل آوردن هیچ کاری کردن نتوانست. گفتم که خیلی زیاد ضربه از جانب ژاپنی ها بود ولی دروازه‌بان هم هال و هم خط دفاع نگذاشتند. این را ببینید چگونه ضربه اشتباهانه فوتبالبازان دسته منتخب ژاپن بود که یگان توپ به سوی دروازه نرفت. خوب این هم از چی است؟ از آن است که فوتبالبازان دسته منتخب افسل در دفاع بهتر بودند و خوبتر و در نتیجه این بازی با حساب 2-0 به پایان رسید و دسته منتخب افسل به بازی فینالی راه پیدا کرد. به همین ترتیب دسته‌های منتخب افسل و عربستان سعودی از بهترین های بودند که برای جام و عنوان قهرمانی در واخوری نهایی امروز در میدان هنر نشان دادند.
ҳарчанд дар ҷараёни ин бозиҳо арабистони саудӣ аз ироқ бо ҳисоби 1-0 дар бозиҳои гурӯҳӣ мағлуб шуд, аммо ин бохт безарар буд ва онҳо дар гурӯҳ бо 2 пирӯзӣ соҳиби ҷойи аввал шуда буданд. австралия то финал ягон маротиба барои ғолиб омадан дар бозиҳо қисмҳои иловагии сеюми чорумро надидааст ва дар вақти асосӣ ҳарифонашро мубталои шикаст менамуд. акнун чӣ? лаҳзаҳои ин бозиро мебинем. бале, бозӣ ниҳоӣ аст ва ин ҷо варзишгоҳи боан стадиуми шаҳри Шенҷен аст. ҳамагӣ 3365 тамошобин ба дидори ин бозӣ омаданд ва австралиягиҳо дар дақиқаи 24 тавассути голи Агости ҳисобро боз карданд. Дарвозабон Ҳамид Абдулло Юсуф ин лаҳза натавонист пешроҳи ин тӯбро гирад ва тӯб ворид тӯри дарвоза гардид. ҳуҷумҳои футболбозони дастаи Австралия хеле зиёд буд. ин дастаҳо дар мадори бозиҳои ҷоми Осиё 2 бозӣ гузаронидан мусовӣ буд. дар бозиҳои интихобӣ ҳам бо ҳам як вохӯрӣ барпо карданд ва футболбозони дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ як фурсат ёфтанд. ин зарбаи ниҳоят олии Талол Ҳоҷӣ аст ва ҳол дарвозабони дастаи Австралия тӯбро баъди дошданаш ба дохили дарвоза рафт ва ин баъди дидани лаҳзаҳои видеодовар тасдиқ карданд ки ҳолати гол буд ва ҳисоб баробар мешавад 1-1 ҳанӯз дар қисми аввали вохӯрӣ. баъдан ҳуҷуми футболбозони ҳар ду даста олӣ буд. Арабистони Саудиро бубинед чӣ гуна ин ҷо ҳимоя мекунад. Бисёр олӣ, 5 нафар дарвозаро ҳимоя мекунанд, вале як зарбае ки ин ҷо мо аз ҷониби Авад амон дидем метавонист бо гол ҷамъбаст шавад, вале дарвозабон Юсуф бисёр хуб бозӣ кард. акун навбат ба арабҳо. як лаҳза тӯб ба сӯи дарвозаи дастаи мунтахаби Австралия, як лаҳзаи дигар ба сӯи дарвозаи дастаи мунтахаби Арабистон мерафт ва ин ҷо зарбаи олӣ аз ҷониби Саъд Ҳаққавӣ буд ва футболбозони ҳар ду даста натавонистанд дар ду қисми асосии бозӣ ба сафи пеш бароянду ба ғалаба ноил шаванд. ин ҷо имконияти олӣ аз ҷониби боз футболбозони дастаи Арабистони Саудӣ, бозигари нав ба майдон омада Тамер Алхайбри буд. метавонист ин ҷо тақдири бозиро ҳал кунад, аммо на. қисмҳои сеюму чорум иловагӣ ба ин бозӣ зам карда шуданд барои муайян кардани ғолиб. ҳамоно ҳуҷумҳо болои ҳам буданд. дар ин бозӣ футболбозони дастаи Австралия 15 зарба ва Арабистон бошад 11 зарба заданд ва ин ҷо ҳам боз зарбаи пеналти. чӣ ҷоми Осиё аст ки ин қадар пеналтиҳо зиёд ҳастанд? чӣ қадар баробарии тавозуни вақтҳо? Йованович, Томир Алхайбри инҳо тӯбҳоро ба самар расониданд. хуб бозӣ дидед тавре мебинед бе иштибоҳ ба пеш меравад то он замоне ки ҳама зарбаҳо зада мешаванд ва зарбаи охиринро ба Сам Ҳаззозӣ мезанад ки он ҳалкунанда буд, вале тавре дидед ҳоло ин ҷо дастаи мунтахаби Австралия кӯшиши гол задан гол зада мешавад ва ниҳоят дастаи мунтахаби Австралия бо ҳисоби 5-4 аз зарбаҳои пеналти ғалаба мекунад ва соҳиби ҷоми Осиё дар соли 2025 байни футболбозони то 20 сола мешавад. лаҳзаи бисёр фараҳбахш аст. гуфтам варзишгоҳ касе набуд, мухлисон кам буданд ва ҷом ба Австралия супорида мешавад ва ин бори аввал аст. унвони чемпионӣ ва ғолибият дар варзиш аз ҳама натиҷаи беҳтарин аст ва дастаи мунтахаби Австралия бори аввал дар таърихаш чунин унвонро дар Осиё ба даст овард. акнун боз баъди 2 соли дигар ҷоми Осиё байни футболбозони то 20 сола дар ин қора баргузор мегардад. барои дӯстони футболи Осиё мерасонем ки пагоҳ барномаи ғайринавбатии мо дар бораи натиҷаи бозиҳои Лиги Чемпионҳои бартар ба шумо ҳарф хоҳад зад. боқи сеҳатманду пирӯз бошед. хайр то боздид. худро эҳтиёт кунед.